Kani gade Gapati CTV. Namar kajing tuna kansan kajing penpoi ya kaumpnya syarak hakaleng kejela kebalakta sibon ni kilong yeng kibadan haulan jong kajing Dr. Sam. Halor kani kajing tuna kajing pa umpnya syarak syakani kejela na kasokar pedeng. Hakani kenti keseng samna jong kawai ni keseng san pertai jong kani kejela. Kakon new trap Awakening Movement State Youth Wing. Kalami syakmat banwat di kidau jong kani kajing kebalai kendo neki babon kilong yeng hakaleng kejela. Banyet ya kadau jong kene nin kasngi ka khandre trek nai weng kinoi lam jong ka khnam State Youth Wing klali kendo yu menteri bakmi ya kanat Food Civil Supply and Consumer Affairs u Dr. RC Lalu u belang ru sembut menteri rang ba kejela haba jebab ya kadau jong kene jing duna umpnya syarak hakani kejela na kaleng uni menteri sarkar loong ba kadau hi jong kene jing duna ban pha ya umpnya syarak na ka sarkar pedeng kadai namar ba ka sarkar kadan ru ya jing temu ban pentri kamno ek skim ka thamai haborok wei kari ya ka belatep ke perdhan menteri Ujwala Yojana Scheme. Kepada ke skim, hakabak sarkar pedang kelarai ban igas connection no ru ya baro kilong yeng badok hakador kebaret. Kila kedau ba nak central government ga pa nak city sa ka state government ba kadang ke leakage ro news 4% halor ke jingsan yang syarat lembaga PDS te halor kono kono rem ba nak central government ko angkum tang imtem tingi wani kudu mentan pada ya di minister bari pe ikani mentan ba nak lang jung i brai yong ba kani kadi ka wei ni ka lenti ba nak lang ka central government ko kwa ban terikam no daka Perdana Menteri Ujwala Yojana Scheme hakaba kin air ka gas connection cha baro rural area lamba ka IOC tengila ekran i minister yang ba lesi kata ka lenti ban air ka gas connection wach kinong kondong ru kadang slemba tang ban sedang ipat i tang hidak jing jong sedang ru te kan pat poi kata sertan dia ke syarak dia continue shwa kenapa kam dan ka jing thut ya kini ki i ba don kam ya ka syarak aki yeng kiseng bijongki nomor ba ngin ong ban pen poi ka gas ban ai ka gas connection seru sinong kendong ngatai ka long ya ka mentai ka long impractical ba angkata kam la ban urlong ya ka mentai ko ka long mentai nomor sinong kendong tang surok ban ya ibu don pat don kumnu ban ngin ya ban biang kita ki ban yakit ki silinder ki gas ban poi ka por ka por te ngila ya keren bad minister ngila ong iba nak leng jungi hingi kentu ba ka state government kari ban ya keren wood bad ka central government ba kan continue shwai kani ka jing sami ko ken saran lemba ka IOC te ya kata ka lenti andala da poi ka gas nala urlong ke ga jing tumu jo ka Perdana Menteri Ujwala Yojana kin se pe pa na ka long kom no le sing ngila on replace pa na ene ya ka mendahi marum dan la jo kom boy yaki nong kendong ki baduk BPL families bakin set intio yeng te ila kerpan ban nakren jung minister ila ong ba kinsa ya keren bat ka central government bat ka IOC ban continue shwai kani ban beteng beng kani ka jung sami fensara kata ka komogi juliat no ka por ka por Hakane jo asngi kinoi lam jong khnam State Youth Wing kali ati ru yak dor khaso menteri rang ba ka jella Dr. Mukul Sangma bakmi yak tanat ki kam platingka bandawa na kabanta ban petrekam no ya ka hukum jong kayeng syari bahakli do jong kari ka Supreme Court ne ka baong haktien pareng equal pay for equal work kani ka hukum jong ka Supreme Court kalong halor ka jing seo pisa ya ki syakri sarkar kumjo ya ki tu ki barang trai hapo ka contract basis ne ki barang trai klampat pen scam ya ka kam ka baki trai kum ki syakri sarkar bapura namar kini ru ki trai kumjo ka kam kum batrai ki tu ki balasa athung kum ki syakri sarkar bapura jong ka sarkar naka por ni sistem adab nilai iba hangni hapo kinong tu sarkar kidon bi ar benta kiwe ki ong ki regular employee but kiwe ki temporary ki contract employee ki daily wages employee kita te kani ka sumkut rolling jong government jong ka high jong Supreme Court batai sai ba ka jing siu kini ka rimande bi kumjo nimla ban pendia pheri ka jing siu tang namar baki deki permanent but namar baki deki regular namar ka kam ka baki trai ka joi te kani ka ruling jong Supreme Court ba tho sai kalau ong ba equal work equal pay ka jo kam ka jo jing siu kam ni banon ka jing affair ke tingi kani la tho da ka dor khas jo finance minister jo ka government of Meghalaya ba ya kani ka ai ka bala patha na po sum ko ngiri ban pelong do long sam ya ka po ka jela jongi da ka ba ni patha ba i pentri kam ba baro ki bateri yang ni ya ka jo jat kam ki di ban yo jo ko tolap khamtam hagari ka por kurdo kam ko jam gi ibon ba ki samla ki jongi bala no highly qualified ya bia tawat ya bia bat kanu no kam ko yo namar ki jidot kam hayi ngasan jong lesi naka leng jong
finance minister pare jim khai kini marba largim pentri larga state government kompentri kami kini ada quantum of Supreme Court ruling kini leng kaseng selai dang yai budin bat ka na kalian jong kaseng in saya mentalam baki RTI lan nembal mak ni ki jing community jongi bangin pen haman la ki department ki office tekam ba kumno kalong jing sia hantu kadon yang jing sia sileng saki ba shutrai temporary habai nujor bak di belatri regular te la dangi labi bum ta pada le singin hapsim kelenti bang ujor pada kat kum kelenti juga ani Kani Gadega Pati CTV